Ekinyamishwa kino kinyunyute shagama na bwanyuma kigenda kisagaho guta yenyamishwa tikero kurya nyama turenda amanzu gahariya ekikoko kigenda kirukaho kitaho mu kifunzo hata nsanga ntama cyagisire hata nuko kuweta abantu tukiza tukashitamo umuhigo tukazihamwe tukakwata hibiri ezine mugaga zikapura tinabwa abana bitu twinabana abakazi yo mu kuza kwinga nkaba ntina kugira ngo nkibasa kwiza kubatomera kibiti inabatora bareberwe bahagatire biti ngo nubacigo mu rufunjo banetembera kuyaha kubahanangire ingamizi gabagizire kinje ndabona ngo barete nkembunda abo kubito twenka ayiturebire kwateje nituntutina marete nkembundu niyo akubasa kukibasa abaturo umwanya ugu ubwahatana bashaba b'ekitongore cy'enyamishwa ekya Uganda Wildlife Authority okwijo mu cyangeki okureba ngo bakwate ekinyamishwa eki ekitakamanyirwe bakitwara twino kwerarikira abo kuba twina abana kunuya twineyo nente embuzi nitwe twenka twaturiyo turonde ntamezo ntwatwerarikira abo kuba ntwandumanye kintu cyukwate ntama nk'egikagita niyo nyuki banchikusiyaho burabe ubwahata baturana basiba barinzire na necero barara bakomere bitu tubarukumanye cyo barukurinda ahabwo kuba ekinyamishwe kitubaka cirebereho buso bwantama amakuru agagasha kwa Sheikh Abdulatif.